mun sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai ule February ni som ni le pariat thotan ni ania ton tum chu Russia le Ukraine inkar boruak tang talutuk nuclear ralthuam chelek mai thei tura boruak in mung mek chanchin kanan update ange NATO sipayan che chuak ta a Russia chuan nuclear ralthuam manatum tamai UN Security Council thut khom han mo ko ngalani Russia in Ukraine run chan pakhat lian takchu NATO zomatum wang ani beroma ma se Zelensky chuan Russia a hlo wang poni tel bokanga NATO he zom tamai lova Russia chuan run ta thowa NATO lo chu tan pui thei tur muta chuang lovani ti chuan NATO po chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky bei seina ti hlo tling turin February ni som ni le paruk zirtop ni tlai lam khan NATO Response Force tirlu anrem tita a chu vele Vladimir Putin chuan vau khan na thu alo soi to angen Russian nuclear force te chu in ring lutuk height ala ta om turin thu apengal ta a ramdangin Ukraine an pui vele Russia hian a nuclear warhead sakap du ngein arin om ta hleni US ambassador to UN Linda Thomas Greenfield chuan hetianga Putin-an indona ti punlun tuma nuclear ralthuam te a soiri tamai hi pomzam theiani lova nataka chan let ngalangai atia khovel ram tam tak chu Ukraine lamading turin thuan titluta hloma Russia lama tang du ram soituran la om meu lo ram lian zinga China le Pakistan bak chu tundin muna wall out taka Russia thop turan om meu lo ne na langa kan phara tero UN Security Council ro rel na apo alo bi bo tuang zela tran lam nei reng sia lan chu apui ngam lo hi India zia ani ve hrim te po ne na langa indona hi alen chau zel chuan a chenoi le view mai theya maro chu he top lam thoko chang lama kan soi zui deu don nia German Chancellor Olaf Scholz chuan German lower house a thu soin German in Ukraine sipai te man tur ral thuam pe ka tum thu apuanga te hian soya indona hi Russia mi pui thil du ani lova Putin awang chowa chuakani chuwangin tu na indona hi Russia le Ukraine ani mai lova Putin le khovel indona ati hem mai German in ramdang indona mual ral thuam thon lu khapna dana nei mek chu February ni som ni le paruk khan thia ni in Ukraine tan anti-tank weapons sang khat le anti-aircraft defense system Stinger zanga an pengal don ni in an soyani France te Portugal te Greece le Czech Republic le Netherlands te chuan Ukraine tan tranpuina ral thuam thahnem takan lo pe to a German le UK in an ron pe vele bokanga ti chuan European Union angin Russia an do thei trep to chu ni maya Russia tan Third World War thleng lo loang ati te ni ngot lo chuan indona hi chol san mai hun to zok ni na lang chauta Brazilian President Jair Bolsonaro chuan Vladimir Putin aladem du ri bik lova Brazil hi neutral takin kan la om photang atia tun ma dewatang to khan Bolsonaro hian Russia nunga zui lek to a Russia hi wall out taka atan ngam lo point anti neutral taka om athang zok don ania chu chia chu India din mun tur tepo hi ani ve mai thayani hi Ukraine President chuan khovel ram te chu Russia do turin a som mol maya Ukraine chuan sipai unit thar international brigade adin chhauta boka heta hian ramdang Russia do du te antel ngal theidona Zelensky chuan tuna indona hi Russia le Ukraine war ani satlia lova Russia in Europe khomwal pui laka indo abul tan na chawani ati Vladimir uite Belarus President Alexander Lukashenko ve thung chuan Ukraine President Zelensky chu nimin khan bia in Russia le Ukraine anin biak theinan ma ala chawa Zelensky chuan in biak na nei adu thu asoya ma se thu thlung siam sa precondition oma in biakero Zelensky hian adu mi lo ve boka in biak na hi Ukraine le Belarusian border Pripyat river bulanei turani Russia lulul chu hi khovel ramten thremna pe kan du ngei dona indona hian kar khatakai chhowai chuan Ukraine lam thlop tu an pung chho tual dona Russia chuan hei hi a hup hur ve hleang
chu wangin nuclear ralthuam mang mai thei tur angin a in rho sa chhota a Ukraine laka chuan a chak nge yanga ma se tang rual sipai te laka ading zo don chuang lova Russia in nuclear ka vai chuan Russia lama nuclear warheads alut chur mai thei ani heng te hi Putin hian a hreve vek dona in rho sareng ma se Russia uite Lukashenko chu in biak na om thei na na ma la turin signal pe ani nge yarin omani achan chu khovel ramten Ukraine an thop zel dona Ukraine laka hnung tol mai ai chuan in biak na manga in do na top san kha Russia tan chuan thil moi khai tak tur ani Russia in nuclear ralthuam a soi risek maya UN Security Council po a om hle thei talova French President Emmanuel Macron ngen na angin voin February ni somni le pariat hian New York emergency meeting an thule dona humanitarian aid chungchang te pon soi kayanga engemon an don ni Europe ramtam tak chuan Russian Airlines te kongan pin sakta a an airport le airspace te chu Russia rimnam te tan paltlang an khap makta Indo na hi atop vat lo chuan Third World War in khovela muak mek ti te pon soila adik thokhat mai ome a ti chuan huna kolvom thusiak mangin Russia le Ukraine war in Indian economy angong thei dan kan soi kai zel don nia Russia in Ukraine run hian India economy engtin nge ngongang Russian President Vladimir Putin-an kar masa ninga niya Ukraine ram sipai chakna manga aruna ni thu puana ni lala khan kumriat chung deuh tho September tha sang ni le sompalia tanga oil man san bertum ani ngal dor maya Brent crude oil man chu barrel khata US dollar za chung lama akai chho ngala hemini jing lamdar som le minute soma crude oil man chu barrel khata US dollar za le pakhat point pani ania oil lak lu man chu 40% in ato ngal ti theiani chu ton naya chuan December ni khat sang ni le som ni le pakhat kha oil man to berani a US dollar som sari point pali ani Russia in Ukraine runa puan ni jing dar som le minute som khan India ram stock market chu na satakena tlatniam ngal boka BSE Sensex chu point sang khat le zasari le som nga in aniam ngal Russia le Ukraine in kar boruak chia in mung reng hian Indian stock market a chhezongin January thalamatang to khan angong chhodai to a sang ni le som ni le pani January le February chung hian foreign portfolio investor FPI te chuan Indian stock market atangin an share crore singa le sang khat le zasari le pathum lai mai ano nok chuak to ni oil mana san chau thu tawang hian India poisa hlutna po atla niam ngal ve boka US dollar khata India poisa in cheng som sari le panga point pakhat ania chu February ni som ni le panga a Indian Express na soida na nia India hi oil mang tam ram le oil in tau det lo ram ania ram chunga oil ma mo za somret chunglam hi ram danga tanga lak lu ani ram chung mun tina mi pui ma mo thiar vel na le mi pui veiwa na tan petroleum product a ain natna sa maya chu wangin khovel oil market chiat le thata hian Indian economy hi thui tak ain ngatani oil man pung hian LPG le khonwar tu hi a huam tel nga la ngai ani bok hetiang ania wanghen oil man sang hian Mizoram khokil khor per firel bel pu among thleng zel lo thei lovani kum sang ni le som palia tanga Brent crude oil barrel khatman kum tuana cho rual man hetiang hi nia sang ni le som pali khan som ko le paret point pakwa pasari sang ni le som panga khan dollar som nga le pathum point bial pathum sang ni le som paru khan dollar somri le panga point pakhat pathum sang ni le som pasari khan dollar som nga le pali point pasari pakhat sang ni le som paret khan som sari le pakhat point pathum pali sang ni le som pakwa khan somruk le pali point pani pariat sang ni le som ni khan somli le pakhat point pakwa paruk ania ti chuan sang ni le som ni le pakhat khan som sari point pariat paruk ani chhota a tuna hian za akai dor mai ni chu ti chuan India ramina tor thei dan tur lam thlir chho zelila financial and market ratings company lian Nomura chuan Russia le Ukraine indo na hi Asia ram enge moza ta achhezong ngong nei tura angan nga ya
Asia ram tam berte hian an oil ma mo pumpui deuh tho ram danga tang an lak lu awangin khovela oil man sana wang hian chole ni tin khosak na ma mo dang man te ati sang ta thina India Thailand le the Philippines ram te chu a chezonga a ngong na satur nia ngai ani lain Indonesia ero chuan a hlok pui zok hlo mai thei ni in an ngai ti Nomura analyst te chuan an soya Nomura hian a soi zel dan chuan India ram crude oil man 10% zel apun hian GDP ya 0.02% tin a claim theya hemi wang hian thil danga po thil man sang po thei ani anti State Bank of India Group Chief Economic Advisor Dr. Soumya Kanti Ghosh chuan oil man cho ruala barrel khata dollar somkua ani chauzel chuan RBI yen sangni le somni le pahni sangni le somni le pathum chunga ram chung inflation rate tur erin lok za apali point panga atang hian basic point somkua tanga za inkarin asang theya barrel khata dollar za ani phei chuan basic point za atanga za le somthum velin sang theyani atia tuna crude oil man sang hi aniam le thuai lo chuan mi pui hne na thal na man hi liter khata cheng ru katanga cheng riat velin atau pha theyani crude oil man san anga mi pui te hne na thal na man lati san lo hi ramchung state nga assembly in than nei mek wang ani mai theya crude oil man sang hian niam lama pan lo chuan in than na zo fel nu lama hian oil man hi apung le turanga yani heti lai hian Russia le Ukraine in do na hian in sum don na lama tuna ngong ngal anei lova India ram in atur lovang ti in Bank of Baroda Economic Research Report chuan soi ve thung a soi dan chuan India ram in Russia ram atanga bungro chi rang le oil alak lu man hi $5.56 billion chawania ramdanga tanga thil lak lu za apakhat point pali hu angvel chawani heng zinga a hlut na zat ve vel hi oil ania ol sam taka mun danga in son theyani chuwangin India le Russia ram in sum don ton na hi ngong lian tham nei turangai anilo ati nimin pia inrin nia UN Security Council a Russia in Ukraine run chungchanga Russia demna resolution putlua khan India ram chu vote thak lovina haya mitam takin India ram in USA le khothlang ram lam a hoi mek lion mak anti deva hei hi amak khan lo Ukraine ram hian UN level a India ram dozongin vote lo thak sak to sangkhat zakwa somkwa le pariat kuma India nuclear test sa te UNO Kashmir in rol chungchanga India dozonga a vote awang te in India tan Ukraine ram hi thian thatak ram tia chal thua cheng lo hial ome Russia ram hi India ram independent limatanga India ram chan le humtu ala nirenga sangkhat zakwa somnga le pasari Kashmir issue ate rukhat kuma liberation of Goa chungchanga te rukhni kuma Kashmir issue ate sari khat kuma Kashmir issue ate sangni le som pakwa article zathum som sari chungchanga te UNO voi engemo zat veto power alo mat sakto ni tun malam Nehru le Indira Gandhi te prime minister huna tang toa India ram thian lun berchu Russia ram hinia central sarkar thakania China ram huang tau thar zela wangin USA le khothlang ram lamte nen hian tun malam ai chuan anin betha chho deuta a prime minister Modi le president Donald Trump hei chu mimal taka inthian nai takan nia prime minister Modi point my friend ati hial rengani kha hetiang hinima se khothlang ram lam tam takin India demna le check sol du na UNO resolution atanga lo chan to tu Russia ram demna tur thu me vote thak tur chuan India thinlung chung ril chuan a theilo ani bermaya hemi wang hian India ram tong pohan dem view po hi a hun lo ni na lang ole tun tumata na Russia le Ukraine inkar update kanan ti thai tok chu khati zong kha ani a clear to ten kan channel min hlut saka atop thenga min lo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me